tuntuma kan ngai thak chawle tur chu William Van Thong Thang hi William lanun moya ani dei dan hi makti te po an tama tin social media te po soi an tamani en poni se tuna hian pu David Sailo hian thule haron na ya hi theyang anga reaction nei chote kan tumanga achunga hian Van Thong Thang David Sailo isang pali July sani samhi panga aram tiani kan video te rai lo nan kan chiar chho nga zung ang engtin nge William Van Thong Thang hi Mizorama William lan moya aron ni fel et thei ti lai hi ani makchu aram tiani masabar aron ziga hei hi sei chu lo khop maya an mani MSU lampang pon thu chu te po anan nei to thawa en poni se kan chiar zel patang Myanmar lam thu piaron dani an sei danin Van Thong Thang hi Myanmar ram chunga zona thlakhel pol Chin National Defense Force CNDF a shwaitu lok ni in Kemri Lee a General Secretary ni in an saya CNDF te hi kan hriat angin tun hnaya holngo ram khomoi az zona thlak puite kapa tiral khel tu te Mizoram ral tlan kan nei belle pha na kha ani tin paragraph ma sabara hen aron ziak bokani kan chia so jalang kumsani sompali khan Van Thong Thang hi Myanmar ramchung zona thlak te chen na khuwa halkha a student union president alo ni to a atiani sani sompali khan Van Thong Thang hi Myanmar ramchung zona thlak te chen na khuwa halkha a student union president alo ni to a MSU lam hian heti lai hian extended OB a anlo ruat niom takani aron tiani mase kumsani sompali hian zalen takin MSU a inmangin William lanun moya ani to ngai thu ero hriat ani lo ti in ato paron khara atlar ti lama hian sani sompali khan Van Thong Thang hi Myanmar ramchung zona thlak te chen na khuwa halkha student union president alo ni to a MSU lam hian kasiar sun zom zelmayang MSU lam hian heti lai hian extended OB a anlo ruat ni om takani ti in aron ziaka heta aron zi om zia chu sani sompali khan Van Thong Thang hi Myanmar ramchunga zona thlak te chen na khuwa halkha a student union president alo ni to a MSU lama ve thung chuanin extended OB a anlo ruat ni om takani ti in aron soya amero chu sani sompali hian MSU a inmangin William lanun moya ani to ngei thu ero hriat ani lo ti in aron kharani na hnuai hian engtin nge ani thei ti hi horpuin aron ziak ani hei hi a serious lai ber chu ni ko hran hian nge mo phura NGO nge mimal document lem simching hozar kan zozok tin zona te po aron da ko hran pakha chuan ral tlante ko hran member alom luwa baptisma po chantir zel turtiin an welcome traviawa all India hian document pakhat lek ko hran hnuaya mi po ni se an nei hlek chuan driver license an nei thuaya chumi hmang chuan adar voters ID an nei thei zung zel amo phur phaleka in hriata chu film khur a hun khop mai ti in aron ziak le bokani Van Thong Thang ninana na zoram chunga William lanun moya ron ni dai thu a om lo top heta po hianin pu David Sailo hianin mak ati ve viau ni makti an tamani tin social media te po soi a hlo viau reng boka heting ni tur hian engine kong nge a document hian aron zo ve ta kang Ministry of Home Affairs India noya Bureau of Immigration te hi kan zo tir man mewem anni hi foreigner registration lam thunei tu lian anni Mizorama omadu po in Van Thong Thang zui zel mai sela ahming awanga nual suat a hloa ahmingin a origin a phawlangani po in za puisu se lanun moya ron ni kher angai lo adi khop mai hei hi soila ta thinila hemi hi media lama te po an soi berani hei hi an soi ur khop mai Van Thong Thang ni nana na ngatinge William lanun moya William Van Thong Thang ni nana na kha engatinge William lanun moya ani thei dai dan hi hriat thiam chu har khop mai ti hi
an tam khop mai heti ang tongkam nei himo Facebook lama te po aron post a khanin soya tam khop mai a tin Facebook her lawa po heti anga ti na mun sang sang a hian soya lo tin amak reng boka tuna pu David sai levina aron soi hi adi khop mai a Mizoram om du po in van thong thang zui zel mai sela a minga wanga no suat a hloa a mingin a origin a pholang ni po in za pui su se hemi hi adi kani mithan khat tongkama te pheichon hemi a ming thlaka wang hian negative comment te po awm pha hialani anoi hian thu puyaron dalia zona thlak ma chon thima hun to aron tiani Medicom kha kom namania kan lo zona thlak chei viawa a han interview kha chuan zo chu zo kom chu kom ati mi mai ni kha zo fa te Jerusalem ti in Mizoram hi zona thlak ram danga om te tan kanin hong zau viawa ma se zoram chunga chibil boina kan to lo viu lain zoram po na ero chibil kan lan hleti a hriat zela MZP OMA MSU te po hian in sang chang nana na chu kan su khlek hi a in mil 100% to lo ti chian a huna zoram pon thlenga program huang zo chem hian man be lo tap tur kan man be pha kotlang nel chil hlek lo kan kuang ko fo ti po chian a hun aron te ni trong kamaran bei thale ma heta hian mo kan mangaya kan unawa chinto karo kan nei thiam ngai to kuki te po intimizo du mi alo har sana to khoka mizona changchoi thiam an tam heng hian kanin kar khi se in mi khanila ti lam hoilawa Mizoram ma khongai to mi alo anam na huna har sana ni kho chang chawa intimizona lem hi lo thliat thiam be hun to kan ti na ni in pui in ti hi kan pache be ro pui si achunga ran seng hian kuki te po intimizo du mi alo har sana top khoka Mizona changchoi thiaman tam hetaron soidana po hian kuki chok po ni lem lo hi midang namdang te po an ni thau te po rin oma mizo hi kan rilru thani mizo hi kan rilru a tha a enga mothila hanin pui bomna te po hianin mizo hi kan langsa thina hetianga te po hian mizo te chu fel po milo ti mai theni amera chu intimizo du mi chong si levin khami har sanan to awang chawa ron intimizo lem te po anlo ni vele theita tani khatiang kha ania heta hian na ron ziak di khop mai page danga kan kal le photang amizo tongin MZP kan neya atluk pui chi asap tongin MSU kan han nei le tlat te hi apol phua chop tam thlak heta hian apol phua chop tam thlak aron ti meu mai achang chiat thlak aron ti bokani MZP hi chu kan rilram thlupin alanga MSU om le kher te hi a om lo wanga zo ramin chanana satak kan nei pha arin om lo MSU chu aron support viau lo ni kong zo du huna college zir lai te fui chiam kha ani mai mela achang chuan an malak na lian tham college zir lai zong nor telti ran tum na isu te hi shroi tu huanga mimal thil tak vor ar lu a ang ve fo mai MSU extended OB ya andalu don hian van thong thang hi William Lennon Moya alo ni dai dan sefiana clarification an nei check anianga haron ti lai tak te hi anui za thlak ang renga le lama chuanin kan puilo thin khop mai aron te ni hemi tilaya aron soi MSU extended OB ya andalu don hian ngor kan chial le lo long e o van thong thang hi William Lennon Moya alo ni tak dai dan sefiana a chian na zo clarification hi anni chuanin an nei check anianga ti in aron soya hemi lai takhi social media te po khanin an soina sakop mai ani dan lai tak ain thlak thei dan lai takha kan hredu comment section na mitam takhan aron komena khata khan hi aron soilang bokani ain thlak thei dan te point lai takha an hriat chak dan tele an hriat du dan te po kha ti khan anon soilang ani kha kan hretlang thawang chu heta po hian pudevis sai lo hian aron soilang thau ani kokran po ni se document lo pek chu konga hian aral tlan te chunga film khura tha bank manager pakhat min hril chu an bank account link na phone number an thlaka an bank account link na phone number an thlaka account an CMT ra chu ta tang chuan document chu a in dot chho zu ta
ko khan lekha an nei phei chuan Ministry of Home Affairs hian an hriat mi alavin citizenship phua chop kan kol rui to ang ti in adikang viewers te pokhanin hemi lai paragraph hi comment section lama khanin kan ngai dan te kan lo soi donia hemi hi ani du mel ka tikop mai an bank account link na phone number an thlaka account an siam tira chuta tang chuan document chu ain dot chho zuta ko khan lekha nei phei chuan Ministry of Home Affairs hian an hriat mi alavin citizenship phua chop kan kol rui to ang ti in aron ziaka adikang aron ti ni heite po hi chian ngai khop mai an lo ni thum te po ni theini hei mo heta aron zia dana bank account link na phone number an thlaka ti lai te hi apoi mo khop mai ti khan atop lam pang te kan nei do nanga athu ziak top na ber kan en le lokang kan chiar le lokang raman lei huaya an chela sarkar na thok lak na min le khal thuai do na Mizoram om ngat angin Mizona hi apoi mo ni Mizona thin lung an pu pha lawa sum don na lian thlengin Mizona pon lang mangin min run thai reng tia ichiang ang u aran tiani adi khop mai Mizona hi poi mo ni ya hemi Mizoram om ngat tak tak ang chi Mizo dik tak du lian trong tak tak mang pang ai te chu kan dang zak mai nia a fel poi kan fela tin kan ril ru te hi a thani ke ni a chon mo hetiang tu na aron soyang chi hi pudevi sai lo na aron soyang chi hi chu an mani ya hianin nge ril ru peng hi tret an nei tlat mai ni hetinga hian mo ril ru peng tret an nei tlat ke mani Mizo hetom sa te in le khal du na ril ru te hi an pu thei tlat mai ni khami kha poi mo khop mai anwaya clip na ran dai kan chia le lokang van thong thang po hi William Lanun moi alo ni dan hi chui chiang thei ber tur chu kamrula zon natlang kova zong mutalo MSU te bok hian mo phur thei se document diklo mang ani phei chuan action nat taka lak ni se hemi den chen hian in ben harnan mangin hetiang lam kai noi chui na hi NGO rin tlak te hian chak takin kalpui zuizel awa thadon em aron tiani hemi William van thong thang atanga William Lanun moya ain change dan lai tak hi ain thlak thleng dan lai tak hi number 1 point lian bera media po an sei tam bera ni helai te hi hiat an chak ani chuwanga William van thong thang te po soi an ni choka chuwang chuan heti lai te hi Facebook comment section ata po khanin aron soi nuala an thlak thei dan lai te hi an thra chak ani mi puin mo ti chuan kan du tok chodon anga kan ngai dan mi maltina te po khanin kan nei thau garinga comment section a khan kan lo sei le thau donia